Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadian bagi nong tray jong Jaintia Hills Autonomous District Council kila pelong ke jing ki ka ba jai da ka basang et rekam bat shongno haplau ka office rekam jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council nakadaw ka jing bom yo tulop mentala nyaw banai kan thi na du panai risau menchem snem hadu menta nakaliang jong ka Batisi TV kala yo bani kran bo chief executive member ka GHEDC Uma Thombor Siwat hakabaw lai thu ba unsa khat ekran ni nong tre jong council ban pentep bo la dep pen sngaw ye ni ka jing e jong kinong tre syakiten dong skor jong mentri rang ba ka chila ndai na ka daw ka jing dan jong ka pakhang snong mentri rang ba la ban bo tang shwa ya ka ni ka kam sisngi shwa ka ni kata hak arp kan dai tre uyayong arjar arpho kinong tre jong Jaintia Hills Autonomous District Council kilas dang ye ka jing ki da ka basange tre kam gom shipenta ban pen paw ye ka jing persya lor ka jing bom yo tulom bat ka jing bom sim khia jong ka executive committee balai lam da upa Thombor Siwan ban pen kut ye ka jing e jong kinong tre kam keman he kat teman to du kat yu pon mi sos ni perkat iman kat wo yu em ko ka jing jenjar ni ka jing sistem ka daw ba hi ni le i udap le ni i biang kat kam jing em kam ki staff ni to ko win do ki daw to obasta atra ya kate ki tiblang fiura le ko wi ko ka kani ka stu komiti ka man kate mut perchang ko kamon pendula kiwan ki pus le ni ki kam ki wala hai ni la mudarai da ka stu komiti hi ka man kate mutum de ni ma ya minimize ke ya kata kejing abastaf na kapor dan la ritera dang bun ki kam ki wa dang ya perkhat i ki wa utulat i MDM kita kejing ya syang tu akat ada lalu tiga mesti komiti wa apa di yang i ke mesti komiti wa kedelai la daga government uye ko pelaj warok ni kat kamu ni kejing keng go da bikeng mi ko ikende ko nyakro so pandru lak so sanja so pa satka tela daga warok ni ko poisa uye ko government ka pelaj tengah nyaman ya kini ki benai temut pikenya i hakan ru kuro cibina temut i le do inya benai lemut susun nya rokra mut citing nya kani lemat ya kata ga katulak ko sa mut deyi ka daga man katew on ba deyi man mo on bola si igujin kenya mini bola government mi ko pelai tela deyi ko government pelai cin kelai ngas nyaman mem di e kuliah ka cin kuliah sa kani to ikam isi man utui ke luti kilat kamun uyo ilali chemwa kesorka kamta mucim insta ule chemu ulibu ule ne uli penyu ya o ya gani gejing dia tak kama de yoi we compare wa gejing kenyong i wa gejing kenyong ga government yo china ni gejing teman yo pana ile ne yo dawana ina ka sorka to kat kani ke crisis jong i kat kani gejing e jong i kwa warak partai de yo kata mun perpat ya ga state government wato sunal ni clear no ya kani ka outstanding hajing to waga reality makat ka man katet yo piman pilajan tibat pi tarap tibat pi keman ke council yang i depend mai ke pikir ka man he katet mut 25 80% mut haga share yang ke reality mem de gibi tuan ki sos ki wa permi fon ni ki permi poisai hali la da em la mut kita ki sos ki umi u kabar ni umi u usu dukan ni kita yo yu clear ya tulo takam ngani snem kamong ngani ki por ko de temut jian askani ka kamu yang jia askani ka jinjia ko bonjai temut man paun man jenjar no isa hali wan la katela man ngaong man mem udu jeng kermani skat kani ka poisa i udang em akti yang government dan di dewom pelaj men ke government dewom release men ke government i temut ngasnya man ki pajbal atau satu gitu mento i lenim em ki intention yang iwa hawayo poisa ite mina i le u ko bar le u penjam kat kamba kwa i yo ubiang yo dapi rem kwa i man ule ite kat kamu subagi kan ni wa yo poisa gi tambi kinan ne won yo itu kamu dam yo
pelagi iusin pelak ya isi benar dekat tel dang lalti bayi ya isi benar tu lo Henry nei bentau uong ue kam kata gerlifan ya gi staff ni kinong krayong i hado kata perkati ma wa komon perkati lam man jam ko kata ko poisa ko iman menjo itu kata da concentrate ba iman wala ya ikat kan yo ko poisa la mon yo pendet ba ile ni usu bi ya ka tu lo